Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan. Neba malamnya gedanya nadi kota Paris, suasana malam, alhamdulillah, keadaan ji lagi yo. Ya, kalau suasana ka trip thar hana aja ka paduk-paduk tun tahu tak sawu segaga mami sia hai siga. Halo, assalamualaikum. Nah, ini Gatro mami Paris. ya ke kota Paris. Suasana yang begini tenang tak cuaca malam hana angin tuduh lagina ya. Putra aja aku bela barang sih. Di nyo ya suasana malam katu ya pula barang malam-malam kacang itu mbak tanya. No tak. Nah ya no. Don't like? I like but no. Ya kacang bobi begai awaknya. Jadi yang lagi benar nyo tahu likut je. Rencana singa tak ibu rayanya tak keliling kota, tak keliling kota. You know Aceh. Kabut. Ya. Gawe dah deh tak ada. Ji mekat kacang bobi. Ji mekat kacang itu mi bak tanya di. Ranup kacang ya bega. Ranup kacang. Jadi rekan-rekan nyolah ile suasana neba malamnya suasana yang aman, tenang, nyaman lho. Tapi tengah bengo tai kedi hotel je kedi belah di yan no. Olean baru tai kapayan tengah bengo amban. Kaji le rekan-rekan aku lu tengah tu le. Ini wak kalian lah kaposa malam.